Ti Masak Bayan. Garang-gandyang ka, babae! Ni, apay atin ang pamatin ni Joy, Aldrin. Ni, apay atin nanong nakbatan, Aldrin. Apay ngay. Pumanaw kan dito, Pedring. Gadyak kayat amakita ka pa'y. Aguray ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita daak ditoy. Wen! Gadyak kayat nga dasabali ka sarsarita ni Joy. Di kagdanag. Saan ko nga agawan kang ka ni Joy? Imay ko la inyag ti sweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, nakon. Joy, awan na saya at amasak bayam. Di ta sadot asimurutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka laang iti panang tungpam kanyag. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakamukla ka dayo. Ay, pasensya mo day tao. Saan samot alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lupyas. Ngam saanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen baraw, talaga asadot day aka anakak. Kasanong tibiyag da kan ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. At sadot dalakit nga raw. Sa lag na kayo, no talaga nga agbisindan. Imayak, tasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy lang ta. Ang dadagsan akon. Ha? Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pa'y? Agpakita kan iti doktor, ta irisetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatak a kwarta. Hindi kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan ni. Manula ang tinapda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Good, sa dino ngay tayan na. napan nakibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanon ton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adinak baybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latakuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Ka, kontento ka itibiyag mo kenkwana? Okay laang kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsaka, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo anya. Wen saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda nga agpay so boyfriend ko. Ngam, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadalmi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, dahito'y siguro ti gasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayikam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa a professional, no pagandaram ko matapanunot mo. Kayat mo ka ti asawan nga agawid aklangan iti balay ni? Anya ka di ti maiparbeng nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Sa anak ang naragsak no awan ni Aldrin iti danak. Ay, ano? Si kalata ti makaam mo, friend. Kat alaang, agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak. Kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makin inumak iti arak. Kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang.
Joy, agpulutan da bay. Ato ba ti karne alinuto da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya ti biyag. Swertihakan ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Uri sana ko nagtrabaho. Saan talata nga agbisin? Ala, gusto na ito na panaginom mo. Agita ka ditan tamaturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din. Panawan, na. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Si marungkar ka ka din kini Joy, Ana? Wen, tita Edna, sinarungkarak idi kalman. Kat masikog matgaya man. Anya, masikog? Wen, tita, kat awan trabaho di asawa na. Kat ti kwarta nga intay jo idi, iso ti inutan da nga igat-gatang idi kananda. Anya, Masurunak iti asawa na, tita. Apay asaan amanggad. Kaasi ni Joy iti nana. sige Ana. Agyamanak iti impakamom, iha. Sige, tita. Kastapay nga rod. Bye! Bye, Ana. Wah, kasano itanda ito eh. Masikogan ni Joy. Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggan diyang anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kankwana. No agsubli dito'y balay. Awatag. Ngamjak kayat akadwa na jay awanan bain akayan ayat na. Kardo, Ngam no di na mapanawan ti kaayan ayat na. Makaamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kankwana. Nga uray pa agrigat. Apay nga imay ka, Aldrin. At saka di magam. Kwa. Umutang ako may ti kwartayo, Uncle. Bayadak to inton sumangpat ti sustento ni Joy. Manipod ki ni Mamana. Anya? Ik-ikan ni mamana iti kwartana? Uwan, Uncle. Iso ka di adi ka nagtrabaho, tadamang pakpakan kada kayaw, Kaslakas tan, Uncle. bidot day ta ka anakan. Naskain amanggit ka, tapno di kay agbisain. Alakid din. Pautangan da kon iti 1,000, Uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti sangaribaw. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka, yung bayadam tao. Uwan, Uncle. Bayadak to. Inton sumangpat ti kwarta ni Joy. Apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakot na bartek ka. Uwan na, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yaw. Dito yakon, agawid na lang. Kasanon ni Joy nga agururay ken ka. Dito yak pala nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Kaagsarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrin, tayabak at ang danak iti gardin kao. Siyak man lang ti ayaban nyo ang makitangdan iti garden nyo, Uncle. Taisopay ti tangdan ko. Ha? Sika? Apay, mumaya ti makitang dan. Surusuruak, Uncle. Isopay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo. O di sige, umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayatak. Isopay ati tangdan ko. Aw, anya, Joy. Tarik nam ti bannog mo. Wan, Uncle. Ita lang agtrabaho ang iti kastoy. Ngam, magusto ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka metan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wan, Uncle. Mom Joy, tibalakat ko ken ka. Ket nasaysayaat no agawid ka lang nga ni di balayaw. Uncle,
Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrain, iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay, pudno ka de nga ay ayatin na ka. Uncle, Amok, sana nagawid di rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartak ang nagawid ije balayda. Kat ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. sangaribo, Uncle? Imutang iti sang aribaw, kat bayadan na kanaw intun sumang pati kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrain, Joy. Oh, Joy! Sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan tanaka kalugong ka iti silag. Wen Pedring, napanak nakiburas it strawberry. Inikanak nga ron ni Uncle Kaloy it strawberry. Ikat, ayan ni Aldrin. Nalabit as imang putan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Tagawid ak maten. Wen Pedring, o sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ng trabaho. Ngam ni Aldrin, husto ti kuna ti kaadwan. Sadot! Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya tinagsaritaan nyo, ha? Dinamag na laeng, no sa dino tinagkapwak. Kasta lang. Amangan mat no, adda pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito ang maamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanyak. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabanluga ka na pan nakipurdiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, nagluto kan. Trabahom day ta. Nagluto ka naglaba. Kan pagserbyan nak nga asawam. Nga uray na banluga? Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsika, anya ti trabahom? Ti mapan makibilyag? Kan uminom iti arak? Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dusaan ka. Bayam ama ka amires kunak manan. Iti kanito nga agregat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, simat. Sapay masikog matgayapan. Tidang nga babae. Tatalaga pag-high blood nak. Kaday jay matalalaki. Nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Huston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramitan ta. Unayan ni Joy. Tadi man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Iti kasta, saan ko mga agree ka? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaeng. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendennana. Tamangan, nuan yapay ti maaramid ko kan kuana. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya ko maapanagbalbaliw ti aramiden na. Nga aggagat, katagsapol iti panggadan na. Saan nga umdas na ita? Cardo, Maaklon ko ang manugang. Numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti sidaon ta? Saluyot manan? Iso nga rod ti libre ang maalala ang di tayo gigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya? Awan mo't pa nagpursigim iti biyag. Amumot ama si kuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. San na bali Tadi na kamot baybayan ni mamam. Urayam, ikan na kanto manan iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta, para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapanta ka ni Uncle Kaloy. At napagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. Oh, nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lang tangarudan ti aramidam. Ti agin inom? Una, abay. Ada reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao.
Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaunong ka para iti panagpas ngay kunto. Awan nga rod pagtrabaho, Mapan ka ni Uncle Kaloy. Ada pagabyon na kan ka. Isupay ti tangdan mo. Nasakit isikat ko iti kasta trabaho. Anya lata nga rudan ti aramidam, ti agin inom. Una, abay, adda reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan sa nga agbabawi ak anak itaray kan ka. Awan mo't ganyang serbim a tao. Ano niya? No apay nga min anam mo ka. Nagadukit din asa umo na ya. Hoy, Joy, palaagan ka man na. Jack kaya ta makisarsarita ka kinipidring. Tano saan na? Makaraman ka kanyak. Agyaman na nakisinara ka kanyak, anak. Wan tita, awan klasik itangal daw. Iso amakuyog kayo. Agyaman na. Agorder ka iti kayat mo amakan. Manganta, sakbay amapanta sa rungkaran ni Joy. Ag-take out tayo laan ng itimakan nga ipantayo ijay ayan ni Joy, tita. Ijay tayon amangan. Ha, awon nga paiso. Sige, kasta nga ro, diaramidan ta. Ayan ti kwarta nga induling ko, di ti ponda ti pungan ko. Apay nga awan. Aldrin! Aldrin! Oh, abay. Aldrin! Ayan ti kwarta iti ponda ti pungan ko. Isublim kanyak! Para iti panagpas ngay kunto day jay. Ay na, Joy. Nasapa pa, tapno agidulin ka. Bayam, taigatang ko iti bagas kan si Denta. Makasidsidak ita iti karni iti baboy. Iso ngayon nak tumakityanda. Anya? Imbagak matankan ka, at mo pagdanagan ti panagpas ngay mo to. Ta sigurado at tulungan na ka ni mamam. Tanag mo na ya. Aldrin! Kan gumatang kiti ara ka, tama kain inumak manan. Anya kamutan? Agsapol ka ngamin iti panggadam Tapno adda igatang ta iti kananta. Sadot ka a tao! Sa dino ti ayan ni Aldrin. Napaano nakityenda, mama? Gumatang iti bagas kan si daon mi. Kumusta kan ngay, friend? Ad-adakim mo tong ka. Kasta ka di? Adda taraon nga insangpet mi apagsasangwan tayo, iha. Dito'y kami amangan. Tapno agsasango tayo, friend. Mabait lang nga rod. Mangirwarak iti plato. O sige, tulungan kan amang isagana iti kanin tayo. Ado ti taraon nga inorder mi. Sigurado ang magustuham, Choy. Naimas ti taraon, mama. Nasaya at mata magustuham, iha. Good. Kumusta nga iti panaginaw mo? Awan parikot, friend. Good. Napan ka din nagpa-check up? Saan pa'y? Ala, imbagak met amapan ka. Tapno irisitaan da ka iti bitaminam. Iha, kayat mo ka di tagregrig at latan ito, eh. Mama. Hay, Joy, agpanunot ka kumaan na imbag. Kita ang manday to'y kalapaw yu. Panagkunam ka di, kat natalgad day to'y apag naadan nyo. Huwag nga agpaiso, iha. Kasla naglaka ang maitayab ti atap na no napigsa ti angin. Kan, amangan pa'y kit di, no agtad-tad iti unag kita. Talaga ka di asadot ti kadenden na Joy. Agraman atap to'y kalapaw yu. Di na pa'y matarimaan. Mama. Iha, agsublikan ijay balay. No umanugot kayo nga isurot ko ni Aldrin. Agsubliak, mama. Ngam na saan? Sa anak mo't ngarot nga agsubli ijay. Naragrag sakak ditoy. Iha. Udno, sadot ni Aldrin. Ngam amok nga agbalbaliw tumatlaang. Kasanon no saan? Mama ti ak nga agbalbaliw matlaang, mama. May kami takayat na kakasarita, kapsa. Anya ka di tigagarayo. Bagbagaan niyo kuman ni Aldrin. Tagsapol itinatalgad apang gadan na. Nangro na tamasikugan ni Choy.
Kasanulangan ti biyagda. Panagkunam kaday kat saan ko abagbagaan ni Aldrain, nga agpapan iti anak mo. Ha, agraman di anak mo, sadot matlaang. Ultimo aginnaw, di na pa'y maaramid. Ha, Ammom kadi akanayon ko idasirmunan, gapo ta nagpadaan da asadot. Day ta tigapo na apimanaw da dito balay. ay, Kat itatapimanaw dan, awanan ti sakit ti ulo. Anya ti kayat da, papakpakan dalatan kada kami. Iso akinay kayat kon, apimanaw da. kabsat. Makaamudan iti biyagda. Agnakam da no agnakam da. Saan no saan. No pa'y kasta, saan tayo kumaama-uma amang bagbag akadakwada? Ay nauma akon kabsat. Jak maisuro ida. Iso nga awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, No adda na kamda. Liklikan da kumatikanayon ko apanagpungto. Ngarod, nasken ko mga agdalos da diti balay. Agluto da. Tapno inton sumangpet kami anaggapo iti trabaho. Day talamangad ti aramidan me. Angam saan man, taisuda pa'y lahat ti mailutuan. kabsat. Ammom kabsat, no panuynuyam ti anak mo, awan na saya at apagmanagan na. Iso abay amida, tapno marignada ti rigat. No agbisindan to, kapilitan ang makituggada. Ala, awanan ti makunang. Sige, agpakada kami nga rudan. Agyaman aklaangan iti oras nga impaay mo, kabsat. Nay, asino kayo kaday, madam? Naggapo kayo met di tabalay dalureng nga kabsat kaw. Kabsat mo ka diti ina ni Aldrin. Ay, wan kabsat. Kahit asino kayo kaday? Anak ko ni Joy. Da kayo gayam ti ina ni Joy. Amuyo ka din ti ayanda. Wan, kabsat. Gapgapo mi Joy. Ngam di magas kamila dito ay takinasarita mi ti ina ni Aldrin. Ay, panagkunakit na saysaya at apagawidan nyo lang ti anak yo, madam. Kakasilang itidan na ni Aldrin naka-anaka. Sobra ti kinasadot dahil di alalaki. Saan ba't nagtrabaho? Yung mas daawak tamang mangandalat tamay. Anya? Imay pa imutang ni Aldrin iti sangaribaw. Tako na nga ikatang da iti bagas kan si dain da kinijaw. Kahit bayadan na ka na no sumangpat ti kwarta ni Joy nga agapukan ka. Ha? Tagayam na pan na inyinom. Anya? Kat permi ti bartek na. Iso adita balay da tinagawidan na. Agmay-may sa ni Joy, di kalapaw da. Imbakit di tasan nga agbuteng ni Joy nga agmay-may sa ijay. Kabsat. Amom ka day, abayat nga ikam ti anak mo iti kwarta. Ad-adda, asan nga agtrabaho ni Aldrin. Ta siyempre, adda pang namnamaan da. Ay, kakaasyak lang amin ti anak ko. Nang ro na pa'y itatamasikukan. Masikugan? Wan, kabsat. Sa apang nga asiyo kadi pakikit-kita yun ni Joy. Saan anairuam day chay itirikat. Iso nga awan amuna at trabaho. Di makal ayawat amin ti katulong ti kasapulan na. Ay, Sikala kuman ti pangital ka kadakwada, kabsat. Pangaasim, tadi mo idabaybayan. Makipagpakaasi ako. Amang ano diyo ka ba ilang tag-drive tanabanog kayo, tita? Di nagpakadanagan, ana. Kabailak pa'y tag-drive. Ay, bilibak mo't iti kinatibkar ti panagayat ni Joy kin ni Aldrin, tita. Uray agrigatan, basta ka din nana ni Aldrin asadot. Ay, wun nga rodana. No pa'y kasta, maawatak ti anak.
Anyang arod no ay ayaten na launay ni Aldrin. Sa bagay ay, bilibak ka talaga, tita. Uray agrigatan, gapo iti kinasadot ni Aldrin. Ayos latakin ko na. Nainsiriban ka diti kasyay, tita. Do saan asikati masagnan? Talaga saan? Ngam kadagiti masagnan. Dayta tinasaya at para kadakwana. Ken pakaragsakan da. Sa dino tinapanamay na. Sinarong karam ka din ni Joy. Nakasagana ak ado sa kardo. Sige. Aramidam ti kayat mong aramidan kanya. Natangkan ti ulom. Konsentidor ka. Di nak maawatan kardo. Sika ti saan na makaawat. Mano agat atinten mo ka ni Joy. 3,000. Sige. Panuynuyam iti kayat na. Takitaak no adda na saya at apagbanagan na. Maasyanak lang amiin kini Joy kardo. Nang rona pa'y tamasikugan. Bayam nga agrigat. Kat agawid to. Kasano da makatakder iti bukod da asaka. No kanayon mo nga ikan iti kwarta. Kardo. Maudin dayta, Edna. Jak kayatan nga ulitam. Nagadumat ta na taraon day ta. Amo, imay ni mamam. Kat inikan na kamanan iti kwarta. Aldrin, Mano tinted na? day talaang makantintid dang awan kwarta. Di ka nagulbud ta sa anak mo't lama mati. Mano tinted na kwarta? 3,000. Ngam orno nga, para iti panagpas ngay kunto. Muto iti kwarta. Tasyak ti manghigam. Anya? Muto yan. Tano saan? Agawag kan ka. Siya ko ti mangidolin. Itad mo kanyak no di mo kayat ni makaraman. Naimbag ta nakita kayo dito paraangan nyo, Nana Loring. Apay ka de pidreng barok. Ni Aldrin. Agpapainom iji estor ni Insyang. Agpapainom? Una na. Nangag ko, nga agyamyaman kan kwa na dagiti kainuman na. Tain libre na ida iti arak. Anya? Pangalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na, Nana. Jak mo, pidreng. Amuyo ka de, Nana. Mapan makidagtagad ni Joy. Tapno lang at daigatang da iti kananda. Kat, anya nga rod ngay. Kinayat naman. Awan ka di asiyo kan ni Joy, Nana. Kasta ka dilatan ti panagsasauyo. Ay na, awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, sige, Nana, nakon. Naibagak lang kada kayo. Tapno amuyo, no anya ti aramidan di anak yo. Naimbang nga oras mo, Joy. Kastamat kan ka, Pedring. Saan kagayam anak ipurdiya ita? Nalpasan ti trabaho iji garden ni Uncle Kaloy. Ngam ko nana, ama panak to inton bigat, tada ipaaramid na kanya. Agdalos kami kanong itiruon. Kadwami ni bakit na. Amom ka de, Joy. Adda ni Aldrin ita, ije store, agin inom. Kat isupay amis mo, ti agpapainom. Adda ka di kwartana? Tanagadumad je sang-sangunda nga arak. Anya? Ti 3,000 nga intad ni mama kanyak. Pinilit na nga inala. Nalabit aday ti ginastos na. Ay, una yan. Amom, maasyanakan ka, Joy. Kat kayat ko nga ibagakan ka, amaag ka. Ibantay mo latta ti bagim kan kwa na. Idinto, tamadimat ti aramid na. Pedring, Imbagak day ta, gapu ta maasyanakan ka. Pedring. Masair ka man, ngam day ta ti pudno. Natibker nga agpayso ti panagayat mo kan ni Aldrin. Ngam di na kamatam mo nga ipatag. Joy, di ka kumaagbalin amaag. Amin nga da iti aglawlaw ko. Kontrada iti relasyon mi kan ni Aldrin. Apay akasta kayo. Nasa ti kasta. Gaputa di mo makita, ti makit-kita mi kada kayo kan ni Aldrin. Ngamin, nagbalin kan amaag, gapu iti panagayat mo kan kuana.
Pedring, Okay laeng, uray kaguranak. Awan anyaman na. Ngam sapay ko ma, takanayon mo ang malaglagit ti imbagak. Amay sa kaamaag. Hoy, Joy! Sino ti ururan dito parangan ti kalabaw? Siya? asino kumapay? Nabartag ka. Kat, nanya ko man na bartakak. Saan na rali ah? Tasaan ko mat nga inutang ti bartak ko? Ginastos mo ti 3,000 iti ara? Itabay na ba ti adwa gasot? Gusto ni Pedring. Nagbali na kamaag. Saan na mabalin da ito eh. Ala. Umay ka, Joy. Tapaturugin na ka? Kahit kunti maturog. Ay niya! Kahit ko si ara ko pakin ka. Bayat ti panaturog ko. Gamin, ay ayatan ka unay. Aldrin! So enjoy. Ipatay ko lagi din no mapukaw kahit ibiyag ko. Medyo panghasim, Joy. Di na ko mapampanawan. Kan di na kayo suksok at kinipidring, ha? Niya. Amok! Agayat kang kinipidring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawin na kanya. Agsaga na langan. Tat sigurado at dakis taramidakan kwa na. Ginastos mo ti 3,000 iti ara? Ito ba'y mat na ba ti adwa kasuta? Gusto ni Pedring. Nagbali na kamaag. Saan na mabalin da ito eh. Ay, Joy. May kata paturugin na man. Kaya't ko ti maturog. Ay niya. Kaya't ko si ara ko pakan ka. Bayat ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatin ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Niswa pangasim, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Ay niya. Amok nga, agayatkan ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na ka kanya. Magsaga na lang, ta talaga dakas, tiaramida kan kwa na. Kastoy kadilatan ti biyag. Yagan anos iti den na ni Aldrin. Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaag. Panawa ko ni Aldrin diti kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag niya. Iso adinak malapdan apo manaw. Agawid aklangan iti balay. Jakon maanusan ti ugali kan aramid ni Aldrin. Lukasta, panawa mo ni Aldrin, balasang kaw. Wen Uncle Kaloy, jakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kaya ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti masakbayan yaw. Nang runak at agdadagsana kon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan. Ngam awan denggan na. Akit ala. Nasaya at no agawid ka pa'y langin di balayaw. Kaanak at ngagpaiso ni Aldrin. Ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makam mo amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balay da itay. Iso ang naglayo na ko niti balayo, tapno agpakada. Ala, nasaya at may. Mabit lang Tamangalak iti strawberry. Tayawid mo. Ha? Ay, agyaman ak no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Ngam mabainak at dumawat kada kayo. Mabit lang. Tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dahi taan nagbambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli ako dito'y balakay. Jakon ka ba lang ti makidin na ni Aldrin? Nasaya at mat, tanakapagpanunot ka matlaeng. Kat daytoy tilaglagi pam. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apaster kan pa dito'y balay?
Nalawag? Wan, Papa. Sukir ka nga inanak. Unayan ti aramid ni Aldrin. Nagawan ababain na. Mama. Ay at aglaonay ni Aldrin. Kasla jak maigturan at jak makita. Takderamon ti panang-panaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama. Sa anak akontra iti ayan-ayat yu, iha. Gaputa sa anak ngagpilpili iti agbalin amanugang. Ngam kasano nga rodmat ti biagyo, tasadot mat gayam. Mama. Lipatem laengan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, tapinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrin. Surutak ni Joy, angkal. Kaya't kung agsubli iti denak. Saanin nga agsublikan ka ni Joy? Nukuma, tanasaya at kakankwana. Nalabit, asaan nakaapinanawan? Angkal. Saan anasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maitid mo akinanamay kankwana. Agbabawi ako, angkal. No kaya't mo nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal. Ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidem, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasagana amin an iha. Mama. Manulaangan abulan ti palapsan, kat aganak kanton. Wan, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipasngay mo. Agi aman ak unay, Mama. Babae timpas ngay mo, Joy. Wan nga ron. Naragsak ka kadita adan anak mo, friend. Naragragsak ako, Ma. No adan ni Aldrin iti sibay ko. Dumteng to ti panawin nga kita kayo. Ana. Ngam na ita, nasken asurutem pay ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka. Ana. Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pay kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wala nang. Ituloy ko ti agadal. Katagsapulak iti panggadak. Tapno makaurnunga. Ala, tangay kasta ti kunam. Sige Adamot je baka ni tatangyo. Ila ko tayo, tapno adda pagadal mo. Pudno ka din, nanang? Wen, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ila ko men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka malataw iti klase. Siya kun di makaamukin ni baby. Sige nga rod, Mama. Makilugan akon iti kotse ni Papa. Idagas na kon iti pagadalan. Huwan iha. Huwan gayam iha. Palagipan ka manan. Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, Mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay. Hello, Joy. Oh, Joel. Si Kamad Gayam. Oh, anya. Umunugtan kita classroom. Sige. At adapin mintas ka ita. Thank you. Nanang, inako ni di pagadalan. Masapak to nga gawid. Tayo nakapagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Hanggang saan kanto nga taan na banog, ije pagadalan yaw. Saan, nanang? Saan na bale? Sa anak ko ni Amarabyan ngagpasada. Sige. Ta isupay akwartam ti matgedam dita. Wen, nanang. Ala,
Ingka nga rudan, tadi ka maladaw, anak ko. Wala nang. Inted kumeten kan ka idirabi tay allowance mo asang haribo. Makaamukan amang yan anay. Wan, nanang. Panagkunag kat seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw naman ang lureng. Ay, sapay kumangarod takasta. Katagad-adal pa yain. Ken jakon makitkita na bartay. Wen, kaloy. Isungarod ang maragsaka na kunkwana. Ay, kunaklakit din, no agtalinaed asadot ken bartag. Malagip ko ni Joy. Mga no agad-adal matinday jay. Kay nagpas ngay pa yain. Ay, sapay kumaa. Tagim magat-matan ni Joy. Ay, sadot matday jay, amaysa. Di na pa'y mainawan tinangananda. Ket no makipurdiya pa'y idi ni Joy. Tapno madan iti kwarta. Ah, kasta ka day. Ket si dadaan maid apa isuro iti trabaho iti garden. Nagburas da idi iti strawberry. Ay, kapilitanen Ano saan nga aggunay? Talaga nga agbisinda. Nasingpet met ni Joy. Tay talaeng tatalaga asaan anay ruam iti trabaho. Tadalakit nga rod katulong da. Ala, sapay lako mga rod. Tagim magat-matan akas ken ni Aldrin. Adda akon dito asideg ti balay da Joy. Agyanak pa'y laang dito'y. Sapay ko mata makitak, kat makasaritak, ure apagbiit laeng. Ni Joy tinakaangkas iti motor. Asino ti lalaki akadwana? Dayjay, umunagdan iti balay. Nakaturo pa lang ti anak ko, Joel. Pudno gayam nga danak mo. Kunak ano kun kunamlaan. Wen, adda. Ayan nga ti amana. Pinanawa kon. Manon abulan tinapalabas. Pulos adikam nagkita. Amo na kadi nagpas ngay ka? Amo na ama si Kuga kay di pimanawag. Ket, ay ayatom kadi. Aging ka ita. Okay lang. Oraysan mo asong batan ti saludsod ko. My ka. Agtugaw ka biit. Tamang isaganak iti merindaan ta. Sige, inkan, Joel. Agyaman iti panangitulod mo kanyak. Kung may kasukunan ito nagsapa, tagid dan tama pa iti pagadalan. Saanan? Agkita talaangan iti pagadalan. Sige. Alang arudan. Inkan. Sige. Agpatuloy ak nga rodan. Agkita tantulatan iti pagadalan itong bigyan. Adto'y titulong ko kan ka, Aldrin, kaanakan. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. 5,000 day tao. Ha? Uncle? Awate mo, kaanakan. Naragsakak at tumulong kan ka. Gaputa makitak, ti panagbalbaliw mo. Agyaman ak, Uncle. I-guide mo ti agadal, kaanakan. Tada kami pa ya tumulong kan ka. Dagiti anak ko, at dadaamin na ni di abroad. Gaputa nakalpasdan, iti panagadal da. Uwin nga rod, Uncle. Apalak launay ida. No makalpas ka iti panagadal mo, mabalin mo ti agtrabaho iti ayanda. Tulungan da ka, dagiti kakasinsin mo ijay. Agyaman ak, Uncle. Ngem, depende latakan ka. No anya ti kayat ma. No agabroad ka, when no dito'y kan agtrabaho. Tinapatag kita ket makalpas kay ti panagadal mo. Wan, Uncle. Higad ko ti agadal. Ket agyaman ak. Tada kayo at tumultulong kanya. Adtuyan dagiti kawus mo alinabaak, Aldrin. Awan pa'y oras mo nga aglaba iti kawus mo. Laba ak to kumananang. Nagbannog kayo pa yan naglaba. Anya nga iti oras mo nga aglaba. Katkalpasan ti klasen, agpasada ka iti tricycle. Sakit nagsapa ka nga agraeng, taing ka agsibog ijay garden.
Sakbay, asumrag ka iti klasen. Kabalak ta, nanang. Ala, bay anak latta amang ilaba kadag iti kawus mo. Nanang, Amom, anak ko. Kastoy, ti kayat ko amakitaken ka. Kat naragsakak iti makitkitaken ka ita. Saan nakas iday akanayon ka nga ungtan. Gaputamadi ti aramid mo. pakawanandak, nanang. Wen, anak ko. Kat sapay ko matagtultuloy ti panagbalbaliw mo. Tapno na saya ato ti masakbayam. Sige, agpalami istapay, Ana. Oh, ato ti basam. Agyaman nak, friend. Magustuak ti timplam. Ay, ungayam. Asino dyan nakitak akadwam alalaki di kalman, Joy? Natarmat. Simra kayo iti may sa restaurant. Nalabit ani Joel, ti kaadalak. Kaadalam? Uwan, ni Joel. Iso ti kanayon ko akadwa iti pagadalan. Saan ka di amabalin a babae laangan ti kanayon mo akadwa? Kuma, ngam, kaslaawan mayat a makikuyog kanyak a babae. Jakman amo, awan matmadi nga ar-aramidag. Kat, ni Joel. Awan makunakan kwa na, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro kanya. No adda jak maawatan iji klasim eh. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Ay, mabalin akasta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanya. Kat sige. Agayat ka kadikan ko na, friend. Ha? Agayat ka kadikin ni Joel. Joy? Agayat nga ta ni Joy, ken ni Joel. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Natibker, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Jonar Rebutaso. Computer Recording Technician, Joseph Binawe. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Awan makunak ka ni Joel, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro. No adadyak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Mabalin akasta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanya. Katsi ka. Agayat ka kadikan ko na? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel, Joy? Saan, Ana? Kanawan pa'y dayta iti panunot ko. Tati kayat ko. Ipamaysak ti panagadal ko. Iti kasta, makalpasak. Kat maadda anak mo't iti natalgad apanggadan akaskan ka. Sigurado ka at saan ka nga agayat kin ni Joel? Saan? Kat ni Aldrin. Ay ayatom ka di pa'y? Well, ay ayat at pailaan. Ngam iti kanayon nyo apa nagkuyog kin ni Joel. Amangan no agrosing ti panagayat mo kan kwa na. Kasta nga ta? Wan mat. Awan maibagak iti dayta, Ana. Basta tinapatag kanyak ita, kat ipanagadal ko. Ipamaysak laang ti panagadal ko. Kat, kasanan ni Baby Aldrina, Joy. Awan kadit panggap mo amang ipakita kin ni Aldrin. Addan tulat ta panawan. Ngam saan pa'y nga ita? Saan ang husto ti panagpampanunot ni Aldrin? Isu adyak kayat nga ipakita ken kuana ti anak mi. Amamom ka din ni Aldrin, Ana?
Wan, Tito Cardo, am-am mo. Ibagam kan kuana, asaanan nga agpakpakita kan ni Joy. Jak kayat nga agkita dapay. Tito, Saan ko ang magustuhan tikas kan kuan a manugang? Sadot kan irresponsable. wan Tito, idanon ko kan kwa na dayta. Kabaalan mi apanaklan ti anak da kan ni Joy. Kat maikan mi itinaranyag a masakbayan. Isuasaanan anaskan nga agkita da kan ni Joy. Kanlipatan namatan nga adda anak da kan ni Joy. Ibagak dayta, Tito. Yunay-unay mo kan kuana. Asaan ko akayat nga agbalin a manugang? Heh, saan a maikari iti anak ko? Kasta tinasao kanyak ti ama ni Joy, Aldrin. Iso nga imayak dito'y balayo. Kat nasaya at matanadanon ka. Tapno si ka amis mo ti makasarita. Wen, amok ana. Sana ka maikari ni Joy. Naklon kun dayta. Ngem kayat ko makita ti anak ni. Ay na, nagpintas ang maladaga. Babae ti anak yun. Ay, wan gayam. Mabiit lang ti ipakitak ti ladawan na. Oh, daytoy. Kitaam dito'y cellphone ko. Ay na, nagpintas ang maladaga. Anya ti impanagan ni Joy ken kuana. Aldrina Joy tinagan na. Ni baby Aldrina Joy. Aldrina Joy? Kasta timpanagan ni Joy. Impasurot na itinagan nyo anto. Naragsakak iti dayta, ana. Kat, kumusta ka matan? Bartek ka kadilatakan sa dot ngaging gaita? Kasano ang magustuhan na katinaganak ni Joy no kasta ka mat? Siyempre, awan na ranyag ang masakbayan ni Joy kan no kastam laang. Nagbalbaliw ako, nana. Ken agad adalak matan. Anya ako raso? Business management. Ha? No kasta? Agpada kayo gayam kini Joy? Kasta ka di? Ala, igaid mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Wen kaya mana? Tay lalaki ang nakita kakadwa na anak ka motor. Asino day jay? Nalabit ani Joel. Kaadalan na. Isuti ka na yun na akakuyong. Kasta ka di? Agpagayam dala. Kasta tiko na ni Joy. Aldrin, itay kapay laeng nga adda dito'y balkon. Ay ingka maturughan. Tamasa pa ka manen amapan ijay garden. Sakbay nga ingka ag klase. Pampanunutak kami ni Joy, nanang. Nakita nga da kadwa na lalaki ang nakamotor. Sino nga iday jay? Kaadalan na ka no. Ngamamangan mo kaayan-ayat nan. Anya? Jak mababalaw ni Joy. No isukat na iti sa bali, nanang. Ngamin. Saan ka nasayat kan kuana? Nagaduti nagbidutak kan kuana. Sinayang ko ti panagayat na kanyak. Ala, anya ngay garod. Angam saan ko maaday tapi rason. Tapno maikatan tiganas mo nga agadal, anak ko. Nanang. Laglagi pem asidadaan ni angkel mo kaloy at tumulong kan ka. Tapno makalpas ka iti kurusom. Amok dayta, nanang. Saan mo pa'y laeng apanunutan ni Joy? Agadal ka pa'y, tapno maadaan ka itinatalgad at trabaho. Tano da kayo man ka ni Joy ti agkatuluyan. Di addan tumaipanakkel mo kan kuana. Wenanang. No da kayo ti agkagasa. Agsabat tulat ta ti dalan nyo. Agam no saan, awan mabalain, anak ko. Nagpintas at talaga dito'y park. Saan ako umay dito eh? Idila si kati kakuy-kuyog ko ang makapaspasyarap dito eh. Oray siya.
Idila si kati kakuyog ko nakapasyarak dito eh. Ket naragsaka ko nay. Gapota si kati kadwak. Joel, Joy, sapay ko maa. Padinak kagura iti ibagatkan ka. sige, ibagamlatan niya dayta. Agayatakkan ka. Joel, Idi pa ilada mo tatagam mo. Nakarik na ako niti panagayatkan ka. amok nga agayat ka kanya. Nariknak daytan sipod pay. Sipod pay, nakita ka nasaya at kaabaro. Saan ka ama ng gundaway? Kan ka na yun nakaprotektaran. Tunggal adda pa kaisagmakag. Dayta tiga po na saan ka aliniklikan. Kat nagtalagkakan ka. Gapo iti kinasaya at moabaro. Sika ti best friend ko iti pagadalan. Nagasat unay ti babae nga agbalin a kaayan-ayat mo. Joy, Ngamno ita. Awan pa iti panunot ko ti maki boyfriend, Joel. no kasapulan nga gurayak. Nantanamnamakkan ka. Aramidak, Joy. Joel, pasensya kan. Ngamjak maipanamnamakan ka dayta. Basta ti makunak. Ibilang takuma ti tunggal maysa. Kas ag best friend. Nakalpasa ko niti panagadal ko nanan. Ket al-alukuyen dakdag iti kakasinsin ko nga agabrod. Dagiti anak ni Uncle Kaloy. Ay, adalataken ka ti pangedeng, anak ko. Dagiti anak ni Uncle Kaloy ti tumulong kanyak. Alain dak iti Amerika, nanang. Ay, saan dalat ta amauma at tumultulong ka, anak ko. Wen nga rod, nanang. Ket pagyamanak dayta. Ala, si ka nga rod ti makaab mo. Agabrod ka, no day ti kayat mo. Wen, nanang. Kayat ko ti maaddan iti kabukbuko dak a negosyo. Iso nga agurnungak para iti dayta. Nasaya at launay. Aramidak daytoy para iti masakbayak. Nasaya at anak ko, tapi nanunot mo dayta. Ket iti panagsubli. Addanton kabukbukudak a negosyo, nanang. Narigat ti trabaho ije abroad, napatag ti tunggal oras. Kasta tinakuna dagiti anak ko nga dayjay. Uncle, Napagasatan daan nagtrabaho ijay. Iso nga ita, addan balay ti tunggal may sa kadakwada dito Pilipinas. Nakagatang damutten iti dagada. aging ga ita, kay kayat dati manggad iti Amerika. Husto ka kaanakan. Ngem dumteng tulat tati kanitaw nga agawid dan, ket dito'y dan nga agnaid. Nakasaysayat da kanyak, Uncle. Isuda ti kanayon at tumulong kanyak. Win tamuda akasapulan ti tulong. Tulungan da ka iti panagabrod mo. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang. Addan ni Aldrin ni Amerika. Ay, wen nga rod kaloy. Kahit nasaya at kano ti kasasaad na ijay. Wain manang. Tasaan met abaybay-an dagiti anak ko. Isuda ti makaamuken kwa na ijay. Ay, dakkel ti utang nga naimbag anakam ni Aldrin ka na kayo a pamilya. Kaloy, no awan kayo. Nalabit asaan anak kaadal ni Aldrin. Ti ko namkit day, talaga nga inggaid na ti agadal, manang. Gaputa talaga kayat na nga isaganaan ti masakbayan na. Ay, wen nga rod, kaloy. Kahit sapay lakuma, tainton agbaligin iti biyag. Kat saan nga agbaliw ti ugali na. Ay, sapay lakuma, tasaan. Joy, diakon makitkita ni Joel. Sa dino itantayan na.
Makumikom siguro. Uray siyak. Jak mo tinakit kita. Nang runa, ket makumikom ak iti opisina ni Papa. Kaayan-ayat mo ka din? Anya? Saan? Urayan na ka. Imbagak kan ko na, nga awanin panggap ko ang makinobyo. No, kasta, kasla pinaay mon. No ita, talaga adyak pa'y kaya ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko kani Aldrina Joy. Sa bagay, nasaysaya at dayta. Ipamaysam ti imatang mo iti anak mo. Bay ampay laang ti makinobyo. Anak, kumusta kan? Nasayaat matanang. Mangipawitak to iti kwarta. Ket mangipatakder kayo iti pasdag. Ha? Pasdag? Wen nanan. Inawaga ko ni Uncle Kaloy. Ket isuntun ti makam mo. Ala, sika ti matungpal. Alang araw danang. Kastabay. Umawagak tumanen. Agan anat kayo akanayon dita Ay, kastamot kan ka, Aldrin, anak ko. Agan-anad ka, akanayon. O, iha, kaslada pampanunutom, Wano, namanok ka lang iti trabaho. Kwa, Mama. Pampanunutak ni Aldrin. Oh, apay, nagkita kayo ka din? Saan, Mama? Nalabit nga daanan iti asawa. Kasta nga ta, Mama? Mabali na kasta, iha. Nasao idi kanyak ni Ana. Ngayon tuloy ni Aldrin ti panagadal na. Kat nalabit, nakalpas mo ten akas kanyak. Anya ti kayat mo itama pasamak. Agkita kayo kini Aldrin. No talaga anatibkar ti panagayat na kanyak. Rompeng asapulan na kaming agina. Kat, kasanon no saan, iha? Kayat nasawan. Awanin panagayat na kanyak. Saan-san anapatagkan ko, Ana, ti anak mi, Mama. O sige, mangantayon. Agyaman na, na nakapagsasango tayo mananamangan. Saan akas iti kalabas, at itay makapagsasango. Kaputa kanayon kayo ang makumikom iti negosyo. Uwan nga root, Mama. Joy, iha. Sikan ti pangitalkak iti negosyo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Papa? Kanito maten tapno aginanaak. Amok akabaalam nga imanihar ti negosyo tayo. Agtalag kayo kanyak, Papa? Apay kit dinasaan? Insurukan iti rumbang aramidam. No kasta, agyaman ako nay, Papa. Addaak lang iti likudam, iha. Saan ka apanawan? Uwan, Papa. Alangarutan, mangantayon, tadi lumamiis na kiti makan. Sige, mangantayo. Baya ti panagsasarita tayo. Uwan, Papa. Naimas dagiti linuto ni Mama. Iti mabiait, malpastun da ito'y pasdag ni Aldrin, manang. Wen nga rod, kaloy. Talaga aditan tinangipanan ni Aldrin iti matmatgadan na. Wen nga rod. Talaga akayat na atong palen ti arapaap na. Amaadaan iti kabukbukudan na a negosyo. Wen manang, ket maragsakan na kunay ken kuana. Iti mabiait, at dantun anak mo anabaligi a negosyante. Ay, sapay ko mga rod, takasta. Kaloy. Inawis ka dito yung restaurant. Takayat kong agsango tamakan. Gaputa, maudin da ito yung panagkita ta, Joy. Joel. Mapana ko ni Di Amerika. Ijaya ko nagtrabaho. Nasayaat no kasta. Katsapay ko mga tamasarakam iti Amerika, ti babae at talaga ang maikarikan ka. Sapay ko maatad da. Ngam no ita, sikapay lati ay ayatek. Day tati pud mo, Joy. Sikalat tati ay ayatek. Angan, nagkatuluyan kayo iti sigod a boyfriend mo.
Awan mabalin ko. No diti mga klon iti kinapod no. No pay kasta. Kaya't kung agtalinad ti panagpagayam ta. Sige. Katagan-anad ka akanayon, Joel. O anya, imbag man ta si marungkar ka diti balay, kan adapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man laagitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May isa nga agay ayat ken ka. Asino? Bayanon. Imbag man ta si marungkar ka diti balay, kan adapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man la ti agitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May isa nga agay ayat ken ka. Asino? Sorry, ngam di na kayat nga ibaga tinagan na. Basta itad ko kanukan ka. Anya? Ngam naskan nga awatam. Ngamin, ay na, nagpa-RJ ng tan. Ana, ibagam no asino? Diyak ka mo tinagan na. Basta papaitad na kan kadagita arosas. Nataer alalaki tinangtad. Kan madlaw nga adda mabalin na itibiyang. Ni Joel? Saan? Ana, Sorry, ngam talaga adyak ka mo tinagan na. Basta tima ko na, nataer alalaki. Kaya't ko ti ma-inlove kan ko na. ha? Ay na, nataer talaga, Joy. Numabalin la ko matiagparam kan ko na. Ngam, saan mat nga rod ang mabalin? Ngamin, sikat ti kayat na. Anya? Mama, tangay day off ko ita. Rumuarak piit. Adalamapan ko sa pulan. Sige, iha. Ngamnas kan ngagpakada kay jay anak mo, ah? Amangan no sa pulan na ka. Uwan, mama. Aguray ka. Asino ti sa pulang makunam? May sa apagayam, mama. Ala, mapankalat ta, iha. Ayan na ti balayda, Altrin. Di tamat abanda ti amok nga ayan ti balayda. Di ta ayan ti nagdakkel a balay. Nagpintas matenday ta a balay. Akasla ka ipatpatakdar iti nabiit. Miss, asino ti sapsapulan? Ha? Pedring? Joy! Wan! Siya, Pedring! Kumusta ka? Nasaya at latamat. Umay ka, sumurot ka kanyak ijay balay. Ijay tangag sarita. Sige, agpalamiis tapay. Agyamanag. Naimbag, ta iti ayan mo tinagnaak. Naggapuak iti ayan ti kasinsin ko. Wan nga rod, Pedring. Iti kasta, makapagsarita ta. Uy, napadakkel mo to'y balayo, ha? Kan nagpintas. Nag-abroad ka di? Wen, napagasatan ka nag-abroad. Iso napadakkel ko to'y balay mi. Mhm. Adda mo tin asawa ka. Kat addaan kami iti may sang anak. Talaga? Ayan ti asawa kan anak mo. Awan da ita dito'y balay. Sinarungkaran da ni katugangak di tabangir nga ili. Ay, sayang. Maam mo kumamo ti asawa. Pedring, nakasaysaya at kaidi kanyak. Sika ti may saan ang lawlawag iti panunot ko. Tapno panawak ni Aldrin. Adun atawon tinaglabas, Joy. Adun tinagbaliwan ni Aldrin. Katsika, kumusta ka paten? Nakalpasak iti panagadal ko. Katumultulong ak itan iti negosyo ni Papa. Nasayaat no kasta. Nimot Aldrin, asensado itan. Kalpasan ti panaggraduar na idi. Napagasatan ang nag-abroad. Iso nga ita, maysan ang nabaligi ang negosyante. Kasta ka di. Wen, Joy.
Ngam bilibak kan kuha na. Aging ga ita, awan pa'y la asawa na. Petring, Sigun kan kuha na, awan pa'y panawon na iti dayta abanag. Ngamin, kayat na pa'y nga ipamaysa, tinigosyo na. Agyamanak na nakaumay ka. Rumarta, mapantay iti may sa restaurant. Sige, ay na, Jack ni namnama si kagayam ti akin pasdek iti daytoy. Ket ado tilako. Wen, iti second floor, gamit iti balay tilako dita. Iti mat first floor, groceries. Bilibakan ka, Aldrin. Nagbalbalyo ka na talaga. Kat, kumusta ka maten? Ay, kastoy. Nag-resign na iti trabaho. Jack ngamin magustuhan der aramiden tila kay abos ko amay san abalo. Ha? Taabay. Kaya't nakbutin nga asawaan. Ngumjak kayat. Bak nang dayjay. Di mo kit din kayat. Ay, agparikutak tumit laang. Ngamin, Jack mairusok ton no bilang. Iso ana saya at laangan anagikata. Kat agsapulak iti sabali apang gada. Kayat mo ka di dito'y ayan ko? Ha? Sigurado ka nga awatan na? At dan experience mo. Kat, kasapulak tikaskan ka dito'y pasdek ko. Agyaman ak unay, Aldrin. Inton bigat, mangrugi ka. Areglado, Aldrin. Ala, Rumarta, intamang restaurant. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Okay. Basta si ka, Aldrin. Awan ti saan kanya. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang lureng. Kasla kaano laeng day di panagadal ni Aldrin. Idi kwan, nag-abroad. Angam ita, naadaanan iti negosyo. Win nga road, Kaloy. Kabukbukudan na ang negosyo. Nagbiit arimang ay tinegosyo na. Ay, saan analaka ti pinagpuunan na dita? Ado aling ay tinagtedted. Ay, win Ken, babaan iti tulong dagiti anak mo. Iso anak kapaglukat iti department store na. Uray dwala agradaw ti pasdek na angam nalawa mait. Iso nga ado ti lako na. Win, Kaloy. Ket naragsakak para ken ko anamanang. Gaputamay sa ita na negosyante. Nakasaysaya at kangamin akabsat, Kaloy. Di ka nagsarday anang tulong iti anak ko. Para iti nasaya at amasakbayan na. Ay, imalaken ka dagiti anak mo. Nakasaysaya at kayo, a pamilya. Awan anyaman dayta, manang. Naragsak kami kadagiti anak ko. Gapu iti baligi ita ni Aldrin. Nagaduday ta in-order mo akanin ta, Aldrin. At dapay ice cream. No saan tama boss? Di i-take out mon? Ah? Ay, sayang. No kumamabalin nga agpaaramakan ka, Aldrin. Anya? Nangaw ko lang. Taamok mat. May salaang ababa iti adda di tapusom. Awan sa bali, no di ni Joy. Ay na, numakitam ko maita ni Joy. Ay, talaga saan ang nagbaliw ti kinapintas na. At adapay kit kinapintas. Talaga? Mas daawakan ka, ha? Apay adi mo man lasarungkaran ida iti anak yung. Sana bale? Takanayon ko ang makita tiladawan na. Kat, agyamanak. Ta isesend mo kanyak dagiti ladawan da nga gina. Umdas ka di nga itiladawan ti pakakita ang kadakwada? Di mo ka di kayat ang makita ida iti personal? Ana, Anya pa iti mabalin mo nga ipanagnak, Aldrin. Umdasan ti panagbalbaliw mo. Tapno maikari ka iti pamilyada. Apay, nasken ka di pa'y nga agbalin ka a milyonaryo? Ana, Among ka di? Aginggay ta, awan pa'y nagbalin a boyfriend ni Joy. Agayat launay idi ni Joel kankwana. Ngam laang tinangibilangan ni Joy. Ngamin, natibkar ti panagayat na kanka. Kat aginggay ta,
Di naman ibaga kanya, ngam amok nga urayan na ka. Ana, panagkunam ka di, kat sa anak amapaay, no makisinublehan na kini Joy. Sa bagay, day tatijak amo. Ngam apay adi mo padasan. Imposible adi nakalat ka maawat ni papana kas manugang na. Idinto tabak nang kan. Ana, Padasam manan nga arman ni Joy. Ngamin, urayan na kalat na, Aldrin. O adtoy, sabong para ken ka, papaitad da. Namin ano daytan Maburbur anak, ana. Sino ka di talaga ti pagtataodan ti sabo nga ititad mo kanya? May sang agay ayat kan ka. Ngam awan kirad na amang ibaga iti panagayat na kan ka. Anya? Uy, talaga asikan ti manager dito yung negosyo yun, ha? Kapilitan. Nabannog ka nun ni Papa. No pa'y kasta? At dalat ta iti likodak. Baliktad itan. No ide, katsyak ti katulungan na. Saan itan? Taison tinagbalin a katulungan. Lakayan ni Papam. Kat kanitumat kan tapno aginanang. Wen, kasta ti kunana. Ana, maisublik ti saritaan ta itay. Mabalin ka di nga ibagam kanya. No asino ti pagtataudan ti sabong? Okay. Ibagak kan ka no asino. Awan sa bali, no din ni Aldrin. Umay ka ibalunan, anak ko. Tapno di ka manin mang restaurant. Saan anasaya ti kanayon amang restaurant? agyaman nak nanang. Kat, kumusta nga ito'y pasdak mo? Awan makunak nanang. Ininot a dumurduras. Adu dagiti umay a customer. Ay, nasaysayat sa laangan no agyan akong dito'y pasdak mo. Tapno adda tagaluto. Ay, adamat ko sinam dito'y pasdak mo. Wen ngagpayso nanang. Nasayat de tanay bagayo. Alangarod, da kayon ti makaam mo ngagluto. Kanayon ko akailiw tinaimas aluto yo nanang. Ay, uwen naimas at talaga tilutok, anak ko. Ala, mabit lang, taisaganak timbalon ko ka. Tapno mangan kan. Agsango tayo na mga nanang. Nanganak kun ijay balay. Iso asikalatan ti mangan, anak ko. Hanggang kit day, di ka panawan. Bantayan ka amangan. Naskan nga ibusam amin nga imbalon ko kan ka. Ah? Jak kaya ti lumukmag nanang. Ay, agpalukmag ka basit, anak ko. Mas bagay mo. Sa dino ti papananyo iti anak mo, Joy. Nakapulis kayo adwa, iha. Adala sarakan mi a tao, mama. Lola, napatag ka no a tao. Anya, napatig a tao? Saan kayo nagdamag pa, mama? Ala, rumar kami biit. Ala, agan-anad kayo nga rood, iha. Boss Aldrin, adda bisitam. Rumor ka dito'y office. Agur-uray daken ka di tarwar ti opisina. Sige. Sige, rumor kan. Tasya akong ti makaamo dito'y office. Okay. Asino nga tati sa ngahilik? Joy? Apayati ka man lang nagpakpakita ka da kami iti anak ta. Saan kami ka di anapatekan ka? Pakawanan nak, Joy. Ngam awan kirid ko ngagpakita kada kayo iti anak ta. Umdas kanyak aming mingmingak dagiti ladawan nyo nga agina. Dagiti ladawan nyo timang papapig sa kanyak. Tapno madaarak amin arigat ko. Aldrin. Agyaman na kini Ana. Taiso timang mangtid kanyak kadagiti ladawan nyo.